mu mujyi wigeze gufatwa nk'utizewe cyane ku isi, mu gihugu cyamaze imyaka irenga 60 kidatora mu buryo bwa nyabwo. Uyu munsi abaturage baravuga bati ijwi ryacu rirabarwa. Muraho neza, ikaze kuri Urban Point. Kora subscribe nonaha mbere yo gukomeza video. Aya ni amatora y'inzego z'ibanze abereye mu murwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Ni amatora ya mbere abaturage bagiye gutora abaye kuva mu 1969. Nyuma y'ayo matora yo mu 1969, igihugu cyahise kijya mu ihirikwa ry'ubutegetsi, gihita kijya mu ntambara y'imbere mu gihugu yamaze imyaka myinshi isenya inzego za leta. Mu myaka irenga 20 ishize, Somalia yakoresheje sisiteme idasanzwe. Abahagarariye amoko nibo batoraga abagize inteko ishinga amategeko, nayo igatora perezida. Abaturage bo ntibagiraga uruhare mu matora ya perezida. Uyu munsi ibyo byahindutse. Abaturage bavuga ko aya matora ari ikimenyetso cy'ubwisanzure bushya. Kera baguraga amajwi yacu, ubu ndatora uwo nshaka. Nahagurutse saa 12:15 za mu gitondo, nzi ko ndi kwandika amateka. Ariko ibi byabaye mu bihe bikomeye, umujyi wose wafunzwe. Imodoka ntizagendaga, abantu bagendaga n'amaguru. Impamvu nyamukuru, ubwoba bw'ibitero bya Al-Shabaab. Nyamara benshi bavuga ko gutora byari ingenzi kurusha ubwoba. Aya matora ni igerageza, naramuka agenze neza ashobora kuzavamo amatora ya perezida, aho azatorwa n'abaturage bose mu gihugu. Ibi bishobora gukomeza leta, kugabanya ubushobozi bwa Al-Shabaab, gutanga icyizere ku rubyiruko, kugabanya kwishingikiriza ku mfashanyo z'amahanga. Somalia ntiragera aho ishaka kujya, ariko uyu munsi abaturage ba Mogadishu berekanye ko demokarasi ishoboka. Aya ni amateka ari kwandikwa n'abaturage ubwabo. Niba ukunze iyi video, kanda subscribe, like, kandi unatubwire igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze cyane. Turongera tubonane mu yindi video nziza cyane.